அஸ்ஸலாமு அலைக்கும் வரஹ்மத்துல்லாஹி வபரகாத்துஹு. இது இப்போ இங்கே இடத்த பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் நாங்கள் வந்து மாளிகாவத்த முஸ்லீம் மையவாடியில் இருக்கிறோம். இந்த டைம் இப்போ என்னன்னு சொன்னால் எத்தனை மணி 10:50 ராவு 10:15 இன்றைக்கு தேதி 25ஆம் தேதி ஏப்ரல் மாதம் நாங்கள் நிற்கிறோம். ஏன்னு சொன்னால் நீங்கள் பாரு, இது வந்து சகோதர இனத்தவர்கள் தான் இந்த இடத்துல வந்திருக்கிறாங்க. ஏன்னு சொன்னால் இந்த சகோதரர் வந்து கிருளப்பனை இவங்களோட வீட்டுல எங்களோட ஒரு முஸ்லீம் சகோதரர் ஒரு சிறு வயசுல அவருக்கு கேட்கிற இதுக்கிட்டே சிறு பிராயத்திலிருந்தே இவங்களோட வீட்டோட வந்து சேர்ந்து இவங்க கிருளப்பனையை சேர்ந்த ஃபேமிலியோட இங்கே வந்திருக்கிறாங்க. இவங்க பௌத்த மதத்தை சேர்ந்தவங்க இருந்தாலும் அவங்களோட வீட்டில் இவ்வளவு காலமும் சேவையாற்றி கொண்டிருந்த ஒரு இஸ்லாமியர் இன்றைய தினம் வஃபாத்தாகி இருக்கிறாங்க. அப்போ அவங்க பாருங்க, அவங்களோட ஒரு கடமை உணர்வும் அந்த ஜனாசாக்கு ஒரு மதிப்பளிச்சு அவங்க என்ன சொன்னா இதுவரையிலையும் அது யாருக்குமே தெரியாது ஒரு முஸ்லீம் என்றதும் அவங்களுக்கு இருந்துச்சு. அந்த ஜனாசாவை அவங்களோட முறைப்படி எடுத்து போட இருந்தாலும் அவங்க அந்த ஜனாசாக்கு அந்த ஒரு முஸ்லீம் என்றனால அவருக்கு ஒரு மரியாதையை கொடுத்து கௌரவம் கொடுத்து இந்த இடத்துல நாங்கள் உண்மைக்குமே இவங்களை பாராட்டணும். இவங்க ஒரு சகோதர இனத்தை சேர்ந்தவங்கள இருந்தாலும் அவங்க எங்களை அணுகி இந்த ஜனாசா இப்படி நடந்திருக்கிறது, இவர் ஒரு முஸ்லீம், ஆகவே உங்களோட முறைப்படி இஸ்லாமிய சட்டப்படி இந்த ஜனாசாக்கு உரிய கடமைகளை செய்யறதுக்கு அவங்க அணுகி இருக்கிறாங்க. யாருக்கு இவங்க பேசினாங்க முதல்ல? அசாராஜி என்றவருக்கு அவங்க தொடர்பு கொண்டு அதோட எங்களோட ஃபௌமியாஜி முன்னுக்கு வந்து இன்ஷா அல்ஹம்துலில்லாஹ் இப்ப நாங்க இந்த ஜனாசாவை நல்ல முறையில் 4 கடமையும் செஞ்சு இப்ப அடக்கியாச்சு. இந்த ஜனாசாவை இந்த இடத்துல நான் இவங்களுக்கு எல்லாருக்கும் நான் தேங்க்ஸ் பண்றேன். என்ன சொன்னா இதுதான் எங்களோட நாட்டுல நாங்க தேடுற சகஜீவன் சொல்லி இது ஏකතවයි සහජීවනය කියන්නේ. ඒත් වශයෙන්ම අපි ඔයාලට බොහොමත් සුඛවත් වෙනවා. අපේ රටට අද ඕනම කරන දෙයක් තමයි ඔබතුමන්ලා ඒක අපි අද දැක්කා. ඔයාලත් මෙතෙන්ට ඇවිල්ලා අපින් මොනවද වෙන්නේ කියන එකත් ඔයාලා ඒක S2 ඉස්සරහට දැක්කා. ඇත්තටම අපි මේ අවස්ථාවේදී මුස්ලිම් ජනතාව වෙනුවෙන් ඔයාලට මොකද සුඛවත් වෙනවා. අපිට ඇත්තටම වචනයක් කියන්න ඕනේ මේ බොහොම අගය කිරීමක් කරන්න ඕනේ. ඇත්තටම අපි දැක්කා මමත් පළවෙනි වතාව මේ වගේ ඒකට සහභාගී වුණේ. මමත් දේවල් ජීවිතේ ඉගෙන ගත්ත මේ අපේ සහෝදරයෙක් මෙයාගේ චන්දෙල්ලනවා කොහොටෙන් මගේලා දෙන්නම ඉන්නවා. මෙයාගේ තාත්තා ඉඳලා මටත් අවුරුදු 50ක් වයස. එතකොට මේ ගිය මැරිච් එක කෙනා මටත් දුවලා 4 දිනක් ඉන්නේ. මට මතකයි චූටි අවදියේදී ඒගොල්ලන් කොහේ හරි ක්ලාස් ගිහිල්ලා යනකොට මෙයා පාරේ ඉඳලා ඒගොල්ලන් ගෙනල්ලා ගෙදරට ඇරලනවා. මේගොල්ලන් ආදරෙන් බලාගත්තා. මේගොල්ලොනුත් ඒ වගේම තමයි මේගොල්ලන්ගේ තාත්තා මේ සහෝදරයෝ ටික ඒගොල්ලෝ ඔක්කොම එයාව ආදරෙන් අවුරුදු ගාණක් බලාගත්තා. මම ඒක හොඳට දන්නවා. මම එහා පැත්තේ ගෙදර තමයි ජීවත් වුනේ. ඉතින් අපිටත් හරි දුකයි. ඒ වගේම ඇත්තටම අනිත් පැත්තට හරි සතුටුයි. මේ වගේ එකමුතුකමක් ඇතුව ඒක වැඩේ කරන්න ඕන ඔක්කොම එකට එකතු වුණා. ඒක හරි වටින දෙයක්. ඉතින් මම ඇත්තටම හදවතින්ම ස්තුති කරනවා ඔයගොල්ලන්ට. ඔයගොල්ලන්ගේ කාර්යය හරියට ඉටු කරා. අපිටත් එකතු වෙන්න අවස්ථාවක් වුණා මේ මරණය තුළ. මම දකින්න එක දෙවියන් වහන්සේට අපි ස්තුති කරනවා. කෙටි කාලයකදී අපිට මේ අවස්ථාව ලබා දීලා ඔයගලන්ගේ මේ සහජීවනයේ වගේ ඔයගලන්ගේ එකමුතුකම මේ විශේෂයෙන් මේ කරපුවම ඔබතුමීලට මම ස්තුති කරනවා. මේ එන පාර්ශ්වයට මේ නාගරික මන්ත්‍රී කෙනෙක් වශයෙන් පත් වෙන්න තියෙනවා. මම ප්‍රාර්ථනා කරනවා ඔබතුමාත් එන්න කියලා. ඒක තමයි තියෙන්න ඕනේ. අර දැන් අපි මේ මම සාමාන්‍ය හදාගන්න ඉන්නේ. ඉතින් අර ඔක්කොමලා මොකක් හරි සිද්ධියක් වුණාම අර පක්ෂ බේද නැති ඔයගොල්ලෝත් එකම ඒක තමයි අවශ්‍යකම. අපි අවශ්‍යයි අරන් යන්නේ ඒකනේ. එච්චර අවශ්‍යයි. දැන් ඒක අන්සර්නෙත් මට කිව්වා මම කිව්වා හරි මම ගෙදර දිගටම හිටියේ බලාගත්තේ උදව් කරන්න කියලා. මෙයා මේ මුස්ලිම් ජාතික නිසා මේ කලින් අපි තීරණය කරේ මාර්ෂාලාවට දීලා එහෙම තියන්න. ඒත් මම කිව්වා මම ගෙදර තියනවා කට්ටිය තිබ්බ ප්‍රශ්නයක් නැහැ කියලා. ඒත් මේ අන්සර්නෙත්තුමා කිව්වා මම කිව්වා නෑ. ඉතින් එයාගේ මුස්ලිම් ආගම හැතු භක්තිය අනුව කමන්න මම ගෙදර හිටියට මේ කෙටි කාලයක මිනිස්සු මේ අර මම හිතුවා බලන්න ඕන මිනිස්සුන්ට කියලා ටික දවසක් තියන්න කියලා. ඒත් මිස්ටර් අන්සර් කිව්වා මෙහෙම මුස්ලිම් ආගම අනුව කටයුතු කරනම වෛද්‍යවරයෙක් කිව්වා ඒ අනුව යන්න කියලා. ඒ නිසා ඒ ගරුකින් මොකද අපි ආගමකට ගරුකින් මොකද මම ඒකට අවස්ථාව දුන්නා. ඔබතුමාට බොහොම ස්තුතියි. බොහොම ස්තුතියි. Thank you. Okay. හැමෝටම බොහොම ස්තුතියි. ස්තුතියි ඩග්ගලා විතර ලොකු දෙයක් ඕගොල්ලෝ ඔක්කොමල්ලා ඒක මේකට කොහොමද තුනක් කියලා හිතා ගන්නත් බෑ. බොහොම ස්තුතියි ඕගොල්ලන්ට.